Illum ser nurikom device ġdid. Dan il-device jismu Victor Reader Stream 2nd Edition. Dan il-device, il-Victor Reader Stream, huwa e-book reader. Sawa, huwa e-book reader. U kif qed taraħ mill-faċċata isu formata mobile, il-buttuni tiegħu. Aw fuq għandek il-go to button, mbagħad għandek in-numri illi kull wieħed li tafas jikkorrispondi għal komand jew partikolari. Isfel għandek fin-nofs għandek il-play, fil-naħa tax-xelluk għandek il-rewind u fin-naħa tar-right għandek il-fast forward. Fin-nofs hawnhekk għandek buttuna illi anke tista' tgħidlek il-ħin u d-data, jiġifieri jista' tużaħ ukoll bħala talking clock fil-fatt. 09:57 hours 24 September 2013. Li jirrid ngħid illi bħala kodba jissapportija diversi formats, għandek id-DAISY format, books, għandek audio books, text file, HTML, Word documents, anki Word document, ġifieri taqbad Word document u titrasferja fuq dat device, tajjeb, tista' faċilment taqrah bil-vuċi tiegħu. Mela, se nafas is-7. Bookshelf, talking books, 69, books, 16, Flushing and Nose Park, 1981. Hawnhekk fil-fatt li għalilna l-ewwel il-bookshelf folder, tajjeb, imbagħad qalli l-ammont ta' kodba li għandi fil-fatt għandi 69 ktieb, u mbagħad qalli l-isem tal-ktieb illi fil-fatt qiegħed iffukat fuqu. Jekk neġi nafas is-7, Music, 1. niġi fil-folder Music, tajjeb, Text files, neġi nafas is-7 niġi fil-text files. 1. Amazon.drf. Notes, 5. Il-notes hija r-recording section, tajjeb, nista' niġi daqsxejn għal iktar tard. Talking books, 69. Ġeġġi fit-talking books. 16. Flushing and Nose Park, 1981. Jibbrowżja fuq il-folders li jkollu ċirku tont. Se nafas il-play biex nisma' biċċa żgħira mill-ktieb illi kont qed naqra riċenti. Play. Please. And it tore itself free and bounced and crashed its way down the mountainside. The sound of it echoed away into the night. She looked down at him. All right? Sure. Just keep going. A moment later, the ground sloped away and he found himself standing on the edge of a broad plateau. Se waqfu, tajjeb, u issa ftakar bil-ħaq illi rrid nieħu nota ħalli imbagħad niftakar xi rid ngħid iktar tard. Fil-ġem hawnhekk għandu ir-record button. Tajjeb? U se nafas ir-record button biex nirrekordja nota. Start recording. Fil-fatt għalilna start recording. Hello, dan huwa Victor Reader Stream u din hija nota żgħira biex issa nerġgħu nisma'u allura. Jidulu stop. Stop recording. Note 6 created. U fil-fatt għalilna note number 6 created. Mela, issa ħammur fil-folder notes. Tajjeb. Bookshelf. Talking book. Music. 1. Text files. Notes. 6. Oh. Notes. Mort fil-folder notes. Se ngħidu go to. Go to note. Se ngħidu go to note 6. 6. Biex inħaffef, tajjeb, u ngħidlu play. Fil-fatt għalilna start recording. Hello, dan huwa Victor Reader Stream u din hija nota żgħira biex issa nerġgħu nisma'u allura. Stop. End of note. U meta jispiċċa fil-fatt jgħidlek ukoll li huwa end of note. Jaħdem fuq il-battery, jaħdem ukoll bil-mains, jista' jieħu SD card ukoll, tajjeb sa massimu ta' 32 gigabyte, ġifieri għandek fejn tpoġġi librerija sħiħa sewwa. Tajjeb, jista' jirrekordja wkoll anki through microphone, tajjeb, u għandu wkoll wireless facility, u li għandu sabiħ tal-device illi anke tista' tupgradeja over the internet, ġifieri mhux just trajtu u bliex trajtu b'qajd, once illi joħorġu features ġodda u l-prodott jiġi upgradeat, tista' faċilment upgrade l-prodott. Fil-fatt jiena meta xtrajtu, jumejn wara li wasal Malta,
ħarġet update ġdida u update jgħidu li hemm vantaġġu li sfortunatament għal Maltin għadha mhux available hi li librerija Amerikani u Ingliżi ir-residenti tal-Amerika u l-Ingilterra għandhom faċilitajiet ikbar illi jużaw il-libreri li hemm online u l-kodba jiddownloadjahom direttament minn fuq il-librerija għal fuq id-device jismaw direttament. Flok imorru l-librerija u jġibu l-ktieb jiddownloadjah direttament fuq id-device jisimgħu fuq il-Victor Reader Stream. Feature oħra tajba li għandu dan il-device hija din. U jista' jieħu ħafna bookmarks. Sewwa jekk inti għandek ktieb u qed tistudja, tista' tagħmel diversi bookmarks. Barra minn hekk peress li għandu recording facility, jekk inti qiegħed waċċi lecture, tajjeb, u min qed jagħti l-lecture semma punt importanti u tgħid il-laħwa din għandi bżonn nagħmel nota tagħha. Tista' faċilment waqt qed tirrekordja l-lecture tafas il-bookmark u allura inti għamillek bookmark fejn dak il-ħin u bekk inti meta tiġi biex tagħmel review tal-recording tal-lecture tista' tmur mill-ewwel fejn għandek il-bookmarks u bekk issib ir-referenzi tal-iktar punti importanti waqt dak il-lecture. Xi ħaġa illi tgħinek tifranka ħafna ħin bħala studju. Applause, 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 applause,